European Union ten Myanmar sipai ro rial na hnolin NUG le CRPH pom thu an puang ta thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule Myanmar dictator minong hlai sipai ten thlasari pum hlum Myanmar mipui ro rial na an pai thlak nuwa Khawvel Ramchhung ten an dem na le du lo na an tilang zela Asian Ram member te point sipai ro rial na in om zenei lova mipui atha le mana wangin an hlat tel to ani tukin European Union Parliament thu khom chuan Myanmar dictatorship chungchang an ngai tua voi tam tak an lo ngai tua ho toangin thutluk na mumal tak an siam ta ni EU Parliament Ramchhung ni le pasari ayo te chuan Military Council ro rial na demin democracy om theina turata mipui ayo NUG le CRPH an thlop ti an puang ta ni EU hian Myanmar ngong thei thutluk na panga an siam boka chung te chu February ni khata tanga dictator minong hlayan Myanmar mipui sipai changna a au bedlui hi kandem hleya mipui ayo thlan thlin ten ro rial na an ken ko theinan kan thlop hle ani ti te sipai ten mipui an man rong taka an thana te kandema freedom of speech freedom of expression freedom of worship le constitutional rights te in za sak ni ro se Myanmar Councilor Dong San Suu Kyi le midang sipai ten an thren lui te chua ni ro se Myanmar ten democracy freedom and human rights an nei theinan kan thlop Myanmar dictatorship ten biakin mosque school medical building le sakho sang shwai tu te an be fo hi kandem hle ani CRPH le NUG hi Myanmar mipui ayo tu dik tak zo kan ni democracy keng nung tu ni in Asian le international community ten an thlop theinan kan puyang heng European Union thutluk na hi UN Asian US Western countries Asia te thon aniang ti te ani Myanmar NUG ambassador Ukomotun democratic hero John McCain Freedom Award dongdon Myanmar military dictatorship andu lo zia Western countries ten antilang zela tukin khan European Union Parliament ten CRPH le NUG an thlop na Khawvel hriata an puang toa Myanmar mipui ten democracy ram thlop na adong tialang chho zelani National Unity Government United Nations of Myanmar IO2 Ambassador Ukomotun chu United States International Republic Institute 10 Democratic Hero ni na an petani Democratic Hero John McCain Freedom Award hi Lithuania Minister Ingrida Simon United Nations Ambassador Ukomotun Belarus Political Prisoner Coordinator Council Representative Tatiana Komichle Cuba Grammy Artist Willie Chilino ten andongang Democratic Hero John McCain Freedom Award Ceremony hi October ni kuwa Senator Mitch McConnell IRI President Senator Dan Sullivan Senator Johnny Arns Senator Lindsey Graham le Senator Rick Scott ten asyam na an boy puidon bokani Myanmar Sipai Council Sorkar ten thunei na an pong laka tanga thlariat apum hlu meu chuan Rampuma mipui le sipai te inkara an ro rial na ro wa tak tak tual tha le mi pong man du lo na wangin boruak aso sang ta hle maya mani bial mipui te veng him tura tual chung mi te Indian job volunteer Paul Chikhadral thuam keng People Defence Force si township tina unit zathum somli le pali vel an nei man tin Myanmar Institute for Peace and Security chuan atar langani Military Council Sorkar do dalna wangin PDF le Burma sipai inkara inkana thleng hi atir chuan ethnic armed force te omtamna Burmaram marlam zar Kachin le San state chawa thleng thin ani lain tuna chuan Chin Karen Kayar state le Sagai Magi region pumpui atuam to ani inkana thlena wangin thariat chungin mipui poi soilo noi thum le sanga chuang vel chu mani sahim na zongin mani in le lo chua sanin hun him lama anrat plan me kani September ni somthum kumsang ni somni le pakhat thlenga Assistant Association for the Protection of Political Prisoner in Anchin Chedan chuan thariat chungin mi sangria changa somre le pali manin jela an khung toa midang man tura waran of arrest an chu mek tu sang ni velan ni mi sang khaza somli le parukhi sipai te rong taka kutuarin ti hlum an lo ni to bokani Rangon le Mandalay khopui chung lun tak tak khwal jin le sumdong mihring se sang chen na thin chu kong kam hun Ramchhung laya security checkpoint ani zo vekta
ni tin deuh tho bom puak le silai ri thom are mang lovani security force te chu mi man tur zongin an ve wak reng bokani maniram khopui bernana na chu eizon alo ol samzo kang tia rengon khopuya ron pem lut migrant worker kan tiang chi te chu sumdong le zir lai te tiamin tual chung mi tenen mishing maktadoi sari vel om thin kha nia military council in sarkar na an chela tangin engkim mai hi ahar sajo vek maya thlaphan mangan na hlerin mishing te rilru alwa khat towa sumdon na thil le eizon na engkim atluang thei talova chumia chapa covid shileng tho thumna chuan anoi le chiam boxia khopuya chen reng chu thilar satak ani ta ka wangin mani chung te omna kholama an kirsan le hlom ta ni chu tiang chein sumdon na khopui pani na mandalay le khopui dang ho po an sumdon na thin lunglu le rang ka chak dora tangin ei chop dor thlangin mumal takin an kalpui hlei thei te lova sipai fir fiak ten zan re tak taka mi an ron man thin chu chhun pa changa po an du duin mi anar tem han hlom ta walau takin tual an than ni tin tamaya ni kongpui lun le traffic jam wanga tot kongpui poimo taka chuan sual sipai le an tir ka mi sual rual pu so thi group te huang tau taka tual len na ani zo to ani sipai ten thu nei nan lak nuin Myanmar ma chuan Telenor company le foreign investor sumdong pol lian sang sang som panga chuang te chuan an sumdon na an chol sana a then an ti top lena an hlok pui thin sipai lal chung kwa te sumdon na Myanmar Economic Holding Limited tenen tangyal po an na tho pui joint venture an ni na chu ban sanin an ramlama an kir santa Myanmar poisa hlutna la chu ani telin niam lam apan zelain dollar hlutna le ni tin mamo e chop man thlengin asang chho tual thungani Japanese, Singapore, Malaysia, Thailand, Austria, United States, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Norway rama sumdong company te chu Myanmar rama tangin anin clear film zeu zewa tuna chuan lo thei lova amun ngak anda mitlem te chau anda to ani The International Labour Organization ILO in atarlan dan chuan Burma economy atlak cheta wangin mi maktadoi khat point pani velin an na an chan to an tia Asian Development Bank report kan hu dan chuan Myanmar inflation rate hi 6.2 hial ani phato ani sipai tharia chung sarkar na siam atum chungin Myanmar mipui te chu re theina khur thuk taka min hnuk lut meka manikuang lo nor an ti se thiam lo khopin an mol cha le ti a hriat thei to ani Burma Spring Revolution in thunei na pai thlak tuma ma alak na kong sang sanga mun tina PDF ten ma ni bitum thau hlenin defensive D-Day game an khel meka attacking D-Day game po tuna tanga revak lawa an ron thleng chop chil mai thei reng ani chung PDF thalai rual pol sang zinga thang duang chak le mason na saber chu Karenni National Defense Force KNDF te hi an hialo me tun tum chu an chan chen hi tlem han soi kai lokila Kaya state amuna cheng ten Karenni state an ti deuh kher hi ni pi do san tlang dung pago tlang dung le Southern Command Headquarters somna tenena insom kwal veka wangin ral rel na mun poimo tak ania February ni khata sipai thunei na apong lak nuwa tharum manga sipai do dal tu te an no dar ta ka chuan Karenni state chunga thalai rual ten May ni som pakwa khan Karenni National Defense Force chu an din ta chuti lai chuan ral thuam lama tukuli ulbun le .22 kolin sipai ma chon tak tak nan M16 rifle pasari an nei boka chuta tanga bulchan an ni ti mayang tunlai chaki vera Argentina Cuba ta naral thuam manga Zelena sual chuak tu guerrilla leader Paul Tepo an ti thei hialo me rang ka chak le dollar noi fe tham na pek ani tia u phiumin tenan pi su chi an pu na thu se tu atanga alo hnem nge puina zongjong chu omjenei lo ani e tin State Council rong san su chi chuan October ni li kota aukil hena Australia ni pisu chi ukil khinmang zo chuan ani chuan all absurd ti chawin min chang khatia rang kachak le dollar thamna ala nia an puna chungchanga angai dan ka zo chuan athu soi chu adik chiani chu bak chu mi chang lo ti na soi State Councilor hi chulkar khata ni thumjet kot nia tan hun manangai thina wangin a chaw hle thina chu wangin a case then khat chu chulkar khat dan jela ngai tu tura dil me ka nia a chan chu kar khat chunga ni thum kot ni ani ba ka ni dang chung po a case te boy pui nan hun pek veka ngai boka
kod lam chuan pisu chi dil na chu October ni som pakhat kod nia thutluk na an siam tur thuin an chang ani ukil khin mangzo chuan ani chuan kota a thlen towa kar khat dan zela ruam han sak turin a hrisel lo na chuan lam boka tuna chuan athu boite chu thotran nia tanga zirtop ni thlenga ngai tu ngai ang ani towa office hon ni zongjong chu kota akal ni ani taringot boka atan ha tha ke mani tina soi October ni li chamalam chuan ni pi do jamu thiri special kota state councilor anpuna pakhat natural disaster case chu kota zo chen ania chonhulama chuan import and export ba ka communication case thu boi po ngai tu ngal ani bokani Sagang region lama PDF te anche that chho zela wangin regional commander Louis Cornel Phiu Than chu hroi tu le mo phurna pek aniangin ani chuan sipai bang te dap khomin a boil he ti twal chungmi ten an soi October ni li khan Sagang region Imapin township number 1 angzia sipai bang to te omna huna munjuale Imapina sipai tang to te chu regional commander Louis Phiu Thanan amuloma security thila sipai bang te kai Burma Mipui sipai pol din tur chungchang an soi ho ti hriatani Imapina sipai bang to pakhat chuan tundin hmana chuan security thila sipai bang to te po sipai te tho an nia vengle khwa himnan township le village levela Mipui sipai din na konga sipai bang ten kai soi se ti soi ania sipai bang to te chu reserve ang tho an nia training pe kan ngai to lova in peisa reng an ni bok turani ti nan soi bokani chunglam pangchu commander Hui Khan kai soin ati ani deu bermai ti na soi tuna hian Sagang region na PDF te chu an chak thokhat to hlea kani khino ayado kolin wintu pinlebu kata thangian kale indo le township sangsanga kholalte kaltlanga sipai in rel bol na chu an chok boi vek towa fir fiak sipai lamin atuar po antuar to reng renga Sagang region chu Myanmar Ramchhunga Mipui le fir fiak sipai te inkara silaya inkana masaber inkana thlengzing ber le thitam na ber ani hialo me administration kenko thatok lotia chuan lamhmanga house arrest da Northwest Command Headquarter Regional Commander Brigadier General Phiu Than chu indop na hmuna kutlak na awangin athi thu achung khallaina ten DVB an thrilani Northwest inkana hmuna military council sipai thi an tama wangin Northwest Command Regional Command Brigadier General Phiu Than chu sipai lamin manin house arrest anda chungin special task force commander panni Lieutenant General Tiza ko le Lieutenant General Thanhlai te kuta da in thuzo fiatir annia chuta anin dop na lama kutlak nat palwangin Brigadier General Phiu Than chu athi ti sipai thu nei tu lam ne na in hnim nai ten DVB an thril boka ma se DVB lam chuan military council thu nei tu te lama tangin alafin fia thelo thungani Brigadier General Phiu Than hi Sagang le Chin State lamvil tu ber ani thina ma se Sagang le Chin State lama sipai thian tamta ka chuan mo phurna la tu ber chu man ania aya the commander of the 6th special task force Lieutenant General Thanhlai chu da lailok ni in Regional Command Headquarter Munjua Tunhai Khan a thleng to ti hriatani Brigadier General Phiu Than a thian nai tak officer pakhat poin tuna kan chanchin hriatanga Brigadier General Phiu Than hi athiani chuan sipai chung kwa in thlak danglam na lian tham taka thleng theyang Brigadier General Phiu Than an huayami Regional Command Headquarters palina mi ten an thria ani chuan an lungoi lo hle do na lowen reng ro ti chi hi ka soidu chuan i tin DVB ashil vele bokani military council ten me chechunga an soi sakna le pong sualna wanga Ramchhung ten na taka action la turin UN Myanmar ambassador uko motun chuan atum somsari le parukna UN General Assembly a athelu thu hriatani October ninga UN General Assembly a chhong thumna meeting a meche zelen na choisan lam thu an chaina he thu hi athelu ta meche choisan na virtual thu a soi bokani uko motun thu soya hian meche chunga in clear ran na ti to phi Ramchhung mason na nia meche te chona nia Myanmar hian event thure langin pong sual hi military council chin chena pakhatanga nia sarkar na lak nuwa tangin voin thleng hian anla che zelani ati bokani Friends Upper Legislative chuan NUG hi nial kal tuam lovin sarkar puitlinga apom mi athu October ninga khana puanga Lower Legislative te point NUG hi pawmpui turin anla thudon ti hriatania
French Foreign Minister chuan Sorkara pom ani ramten an pawmpui mai tin changma se NUG Sorkar hi hlutoin anem nge tuangin French chuan a hmang tan don ti hriat ani bokani Chin State Matupi Township 140 Battalion ten tuyal thele bu fai thununin bituka an hral chua wangin khochung mipui ten harsat na an to thu Matupi tual chung mi pakhat chuan a soi 140 Battalion hian tuyal thele bu fai an kuta omveka khochunga harsat na zuala chena in khata NRC ka tin tuyal thei galon nga le bu fai trin khat an hun tiam kar khata voi khat chau an pechua ka akhopumin tuyal thei an harsa ni tin Matupi tual chung mi pakhat chuan a soi hetia sipai ten an tina chan chu tuyal thei le reson reng CDF Matupi pol ten hena athlen an hlau wang nia hriatania tuyal thei an chat lakta ka wangin khochunga tuyal thei dor an khar veka leimamo anom chuan 140 Battalion hena NRC ka tin mi pakhata galon nga kar khata voi khat lak thin ani thu hriatani bu fai leidon point bu fai zuar ten hena le mai thei ani lova sipai kai hnoi ten hena le atula chena in khatan bu fai ip khat chau a le thia ni tinei chop da pan ha thok tan har sat na a thlen thu Matupi tual chung pakhat chuan a sei bokani bu fai leidon point kudam ge ta sipai pahnian duty a NRC kat kengin mani in gate kan in hon chopa a chuang aliam om lova poisa chu khochung sumdong tu hena pe kani RT popum somthum chau lian phala tuna phe chuan bu fai ip khat chau kan nei towa anei deuh te chuan an lei khol theya ni tin thok chop tan chuan sum khol sa in kan leya a zo leya anua le na tur om to lo then khat phei chu ei tur an nei to lo tin Matupi tual chung mi pakhat chuan a sei bokani Matupi township a hian bu fai ip khata Burma poisa singthum le sangreta le tur an har sat leya tunma petrol liter khata Burma poisa sang khata ni lain tuna chuan sang ni le zanga akai chodor to maya le mai tura ban thu hriat ani bokani